Evo, ja ću početi snimat. Otvorio sam incognito mode da mi ne vata tracing ovih pisama sa šta ću slušati na mom osobnom profilu, jer inače ne želim to. Ja ću reagirati na ovo, vidjet ću koja je šema, jer evo sad sam bio tamo na Facebooku i onda milijun komentara, nisam gleda dobro, ali milijun komentara je bilo. Ljudi su počeli izbacivati te komentare i ja kao aj šta ću jebate led, zanima me da vidim kakve su bile pisme. Znam neke izvođače koji su išli i kažem ide napraviti neku šemu sa tim. Eto, trebali me dobro čut. Ja imam ovdje svoj monitor, imam sve. Ovaj video ja ne editam i neću editat, tako da ja nikad uglavnom ne editam. Viš kako su mi zelene cvike, ja samo serem pizdarije. Tako da ćemo vidjeti šta će ovo sve donijeti. I šta će biti od toga. Video će biti malo duži. Iskreno nije me briga, ali imam šlag tu. On je uvijek dobar za ovu kafu šta imam. Slušaj sa ovo. Brate. Predobro. Treba baciti ovo u neku pismu. Led 3 je pobjedija, ali mene zanimaju i druge pisme, tako da ćemo vidjeti koja je šema. Eto, i vi utočite sebi kavu, uživajte sa mnom, bit će valjda zabavno. Tu i tamo ću koji put zapet za ovaj stalak, pa ćete čuti na mikrofon. Ali evo ovako, ja ću ovaj monitor spustiti, samo da vidim sekund. Sve se snima, sve u redu, vi ćete čuti dobro ove pisme. Evo, ja ću ovako malo staviti sa strane ipak, ili nećemo, stavit ćemo skroz dole. Toga. Znači, sad smo na stranici HRT Dora, dobro. Sad ćemo vidjeti. Znači, glasanja su bila preko telefona. Tako da, šta ja znam, ko još koristi te stvari, ko glasa tako, samo bakice, nemam pojma. Ili bila još neka metoda, valjda je. Neke izvođače, Barbaru Munja zna nju, sam radija jedan review, super izvođačica. Krešo je Kisele kiše, nemam pojma, Maja Grgić, nemam pojma, Day Tour, čuva sam za njih, Meri Andraković, nemam pojma ko je to, Led 3, znam njih. Eni Jurešić, čuva sam za nju, Harmonija Dissonance, nemam pojma, prvi put čujem. Šta imamo dalje, Hana Mašić, nemam pojma, Marta me nemam pojma, Patricija, nemam pojma, Keđu, Damir Keđo, ne znam bio neki Keđo, nemam pojma, ako je to taj isti, vidit ćemo. Ja ću napraviti, review svih sada, jer mi je to najbolje nekako, bez predrasuda ičega, i ako bude potrebno, ja ću udariti protuudare i zabavit ću se, jer eto, mogu to raditi. I eto, za sve nove gledatelje, vjerojatno će vas biti nekih novih, čisto ja slušam rock, metal muziku, rave, slušam dobar pop, slušam sve, tako da nije da sam ograničen skroz, ne ograničen skroz, nego ograničen u jednom žanru, ok, nema veze to, s ovim sada. Yogi, čekaj, jel to izvođač? Je. Yogi se zove, dobro, ok Yogi. Ovo su doli najave, ovo su ovdje izvođači. Boris Štok, nemam pojma ko je to. Ja ovdje ne znam, znači 90% ovih izvođača ja ne znamo, mi kreni od Jogija. Barba Jogi, šta je to? Neću sve ovo slušati, ne znam do kraja, ali evo 2,5 minute je pismo to mi. I'm doomed, I fell for you. Will you even notice me? Can't you see? Jesus, šta je ovo samo za uvod? Dobro. Will you say? Dobar. This is my love at
Brat svira gitaru uživo, to mi se sviđa. Čuješ po žicama. Dobro, pijano mu je vjerojatno u pozadini. Na backtrackingu Welcome to New World. Ili orkestar svira, ne znam što sumnjam, mislim da je sve na playback. Za sve vas koji niste u glazbi. On piva uživo i svira gitaru uživo. Ili je bend u pozadini, eto, volio bi to da mi kaže Barbajović. Ok, sviđa mi se ovaj sako njegov. Ima ovaj, cool je, sviđa mi se ovaj lik, dobar je. Svoje, baš mi je to dobro. Eto. Idemo sad. Dobro, ovo je za uvod ka malo loverski, ono. Dobro, aj, za prvi pljesak sasvim dovoljno. Znaš šta bi ja mogao ovo otvarao novim karticama? Idemo na Boris Štok. 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 Štok od vrata. Aj, sorry man, ali čisto nije smišno. Dobro. Jer gledaj, svi ovi moji ljudi u kojem smo mi tu u toj našoj zajednici, jel, glazbeno, youtuberskoj ja sam glavno aktivan na Facebooku. I onda ono, znaš, svi su nešto napali, ali evo, aj. Kažu negdje piše sve što sutra donjeće. Zato uzmimo noćas mi, ti budi moj grijeh. Ovom svijetu nađi. Ok, pisma jebat. Šta sada? Ne možemo svi biti headbang motherfuckers, ono. Ok, valjda će i to biti. Kroti nemir pusti nek. Zavučem se pod kožu i budem tvoj grijeh. Eto, ja nisam čuo za Borisa Štoka, brate, prvi put čujem za tebe. Dobar žir. Prvo mi je smišno, na prvu mi je šta ne otvara uopće usta dok piva. Ali ima nešto u tom. Sviđaju mi se ove kocke šta su razbacane po stage-u, ima svog mota, ima šeme. Ja imam to u svom logu, malo tako da. Aj, nije skroz, aj. Ali to se odmah sinja, odmah sam to sinja kad gledam what the fuck je ovo. Ali to je, zapamtite, to je najbitnije u ovoj scenografiji te kocke. To ti je poruka za cijele iduće 2 godine. Sve vodi me tebi, kao zrak koji dišem, ove ruke postaju krila, nose me u ocean bace, kao vjetar sa neba, samo slijepi putnik u noći, tražim te. Jebat, ove pozadine su mi super, ove scenografije iza vrhom. Produkcija je super. Svaka čast. Ko je radija za radija. I ova kamera od ozgor mi je top, bravo, šta ste se sjetili tu staviti. Predobro. Ovo tijelo ne ide više nikuda. Ima isto super odjelo, sviđa mi se, idem u imidž, idem u sve, brate. Lik je na misli. Sve vodi me tebi, kao zrak koji dišem, ove ruke postaju. Bravo, brate, super, ne mogu vjerovati, sviđa mi se ova pisma. Ima dobru vibru. Dobro, idemo dalje. Znači, Tajana Belina. Dobro. Brate, za ovu tekst stvarno nisam čuo.
Buriš tok, možda neko u životu mi spomenija na radiju 2 puta, a radio sam bacija kroz prozor, televiziju sam razbija čekićem. Baš neki dan, to jest jučer, prekjučer. Sve od dana kad sam otišla, cijeli svijet je izgubio sjaj, gdje je nada nestala, Evo, malo kiša plavi. prestala. Produkcija je vrhunska, pogledaj ovo, super, bravo. Svaki san ja propuštam i zašto sada ja sama tražim bolji dan, kada znam gdje čekam. A ima je plesačicu, super, vi. Tu gdje sunce jače sja, gdje sam jaka, gdje sam sva, tu je dom, tu je dom. Moja tama i moj sjaj, ovdje ništa nema kraj, tu je dom. Dobro, ajde, instrumental je okej. Šta ja znam. Hoću brzo. Sviđa mi se ova elektro. Super je ovaj instrumental je odličan. I njen glas naravno, Tajana, Belina. Super glas. Volim malo distorziju. Ok, ali pretpostavljam cijela pisma je ovakva. Dobar pop, dobar, solidan pop. Ok, i glas. Sorry, nemam ja njoj šta reći, ona ima vrhunski glas. Ja samo vičem i skačem kao luđak. Džana. I onda The Splitters i onda idemo na Cage, jel? Ajmo vidjeti šta je, ko je Džana. Free Fallin'. Free Fallin'. To je posjeća na ove šta se bacaju s padobranom. Ili one s onim krilima, to mi je super. To sam tija radio, ali sam vozio bicikle za downhill pa sam se napada tamo kao luđak. A ima ovaj mikrofon, super. Ovaj mini mic. Uvijek sam se pitao to radi jebote. Jesu ovo umeci ili tvoja kosa djevojko? Produkcija je opet predobra. Bravo. Na razini. Svi su... Svi su na ovom solidnom instrumentalnom popu i meni je to okej. Ove pletenice s dva kraka, to je predobro. Je. Ja sam i radio se. Malo je ono. Skoro je počela skrimat. Vrhunske, super je ovo, možeš odmah video s njim, super su napravili. Znaš šta je zajeb, ja mislim. Ne znam di ste vi ljudi gledali ovo, ali ja ovo sad slušam baš na samo da vidim, jel meni zna ovo neka stat snimat, dobro je, na 14 minuti smo. Šta sam ti ja reći? Znati se, ako slušaš ovu vrstu muzike moderne,
ako je slušaš na televiziji ili ne znam na čemu ste vi svi to gledali, ne možeš izvući, ne možeš osjetiti tu muziku. Tebi trebaju sabovi ili naš, ono, tako da, dosta ljudi je vjerojatno ili gledalo na laptopima, mobitelima, ili najviše na televiziji, ali ne znam kakve su vam te današnje televizije, brate, ako one mogu izvući ili ako ste spojeni na kućno kino, onda super. Ja čujem sve ove detalje, super. Jer sam ja jutros izbacio svoj video novi, ono, sve sam isproducirao, bacio ga na YouTube, kad sam ga digao na YouTube, stavio i gledam ga na mobitel i slušam na mobitel, gledam, brate, fali mi ono 50% zvuka. Tako da, ono, i to igra, definitivno. Ej, sad, znaš što se ja pitam? Zašto više ovakve muzike nema na radiju? Ja samo slušam, brate, ono, ista sranja, fucking stalno. Bez uvrede ikome, ali ove, znači, 1, 2, 3, 4 izvođača, ja na radiju, dobro, ne slušam radio, da, šta ja serem, ono, slušam ga kad dođem u matere doli na ručak. Da, i svira Radio Dalmacija i pisme su stare 25 do 30 godina. Ma da, ljudi, bacite se ono u Kaštel Kambilovac ispred Veslačkog gdje govna izlaze. Eto vam, vi vaše pisme od 30 godina. Idemo na mlade Splitterse. Vesla sam, 10 godina. Imam 16 medalja. When I feel sad, not telling truth. When there is nothing I can do. Momke, znam, oni su iz Splita. Nek su išli. Nek su digli preglede s 1800 na 30.000. To volim vidjeti u par dana. Znam, to je Miki. Ja mislim da su oni radili pisme uglavnom na hrvatskom, tako da su me iznenadili da su izašli s ovom pismom, ok, na engleskom, vjerojatno su mislili kako prođemo, ićemo piva na engleski, ok, cool. Meni oni su dobar band, ono, ali šta ja znam. Ovo je meni ono više furanje na Queen, ok, poštojem to, mi volim Queen i super mi je sve. Dobro, aj. I super je što su prvi koji su band, ono, da nije neki tamo, da nije pop matrica. Je, malo išlo na Queen dosta, ali to je pozitivan komentar, bravo, tako treba raditi. Samo malo agresivnije vama paš, samo malo živi. Okej, okej. Bravo, momci. Dobro, potrudili ste se na svoj način, to je u redu. Vi znate da ja nisam veliki fan baš, ali cijenim i poštujem, bravo. Idemo mi na Damira Keđu u novi prozorčić. Mislim, gledaj, ja ne mogu srati po nikome, zato što sam muzičar i znam kako je kad se muzika radi, znam koliko to žrtve zahtjeva, tako da. Evo Barbarian, šta je ovo? Ko je ovo u Bog?
then I let you go. Call out my name and then I let you see. I wanna share them. Čeka, matrica i mamo mora vratiti nazad kad upadnu u matricu. Idemo mi dalje. Keđo, brate, prvi put te vidim, prvi put čujem za tebe. Bija neki Keđo, ali... Keđo, Damir, ja te, brate, ne znam. Instrumental ti je... okej. Idemo mi dalje, brate. Hana Mašić. Ili Mašić. Evo je diva. Nije ti trema, ne boj se, Saša otvori oči. Loše sve bile su laži. Evo, hrvatski što si pjev. na nas zalijepio. Prva je, jel? Kad si Ja mi da je. krenuo sa drugom u stopu, srce mi ostalo u potopu. Neće na mene to slič, uvoljet će te ruke moje što ne grle, već ti je stigla nova sljedeća. Evo i što se meni već ne sviđa, čim su ja ove pisme zovem žalopjevke, čim se radi o nekoj raspadnutoj ljubavi i... Ja ti ne vjerujem u raspadnutu ljubav, brate. A da si ti znala šta triba, ne bi bila druga. Ovo mi na Marta May. Čim se preziva May, sviđa mi se. I Marta se zove, pa tiš bolje, Marta May. Ono, logo uzem moj. Ne dam ga. Samo za Majče. Majča. Da, ljudi, eto ako volite žešću muziku, ubacite sabi i dobar onaj HC rap, ja volim i to. Da, možda udarimo neki protudar na ovo sve. Još žalost. Ima lip glas. Viš, ove baseve ti neće, brate, čut ekipa na televiziji. U pozadini oni sabovi, to ti je, brate, odmah ti digne atmosferu pisme, a to na televiziji. Zvučnici ne mogu izbaciti to. Ima zanimljivu haljinu. Evo vidiš, pisma mi odavde postaje okej. Čim je malo življe, ono, bolje. 1-2. Mene slabo čuje. Trebalo bi biti dobro, aj. 1-2. Dobro, aj. Bravo Marta, ajde. Idemo mi dalje. Patricija
kako god već bilo. Gašparini. Sunrise, waited all night, now we don't want it to end. You and I, we're good together. Just like sparkle in your eyes, silence there was shit. Dobro je, zgodni smo. I'm sick. When you're young and there's so much to see, but I will wait for you and me. What will be the same? At the past, wish we could be forever. The cabin by the lake, I will wait until we learn from our mistakes. It's hard when you're young and there's so much to see, but I will. Šta više slušam ove izvođače, sve mi se sve više čini da su na istu bazu. Šta mi dolazi do Barbare Munjas. Da vidimo šta će ona reći. Patricija moja, ne znam šta da ti kažem. Čekaj, moram ti reći nešto. Evo, ne znam šta. Jebem ti, miš me zajebaj. I will wait for you. Sometimes everything is so right, but the timing is all wrong. Kako je opasno. Sometimes not even a sunrise can save us like Dobar ti je ovaj guy, dobro fucking banga. Dobar je plesač. In the cabin by the lake, I will wait A dobro, aj. until we learn from our mistakes. Malo si... ne znam šta je. Stvarno ne mogu reći šta je, ne znam. It's hard when you're young. There's so much to see, but I will wait. Pari mi se da pevaš na playback. I will wait for you. Yes, I will wait. Ne znam, ne mogu doživjeti energiju, sorry. Čisto imam glitch u matrici. Barbara Munjas. Na nju sam radio recenziju. Moram reći, ona me inspirirala da krenem jednim dijelom raditi na matrice, zato što je ženska odlično svira gitaru. Drži se alternativne scene, došla je od tu i... Tako da ćemo vidjeti. Da li ona je na elektru, to me čudi. Ali iznenađen sam pozitivno. Kruhu me kopašu na šapat mojih glasova doziva i kroz glavu sjeva neumorno pjeva. Da, i sad, na kojoj frekvenciji ovaj bas, ovo ti je neki, čućeš baseve ovdje na middle-u, ali da ljudi čuju kako to zapravo dobro zvuči, dok ti basevi tuču, neće čuti na televiziji, samo u monitorima ili na razglas. Ali dobro, nek se čuje osnovno, boli te brigu. Ajde, molim te. Onako se sluša na mobitel. Bravo, Barbara. Slušaj svoje instinkte, prekriži sva pravila. Ima super tekst i na hrvatskom je, bravo. I sa nožem u leđima. I opet, aj, instrumentali baš u njenom džiru. Čeka, šalje ludilo izdaleka, hrlite pravo. Ma serem nije. Uzima tijelo, rastu ti Vokal je njen. rastu apetiti. To Moram reći da pari mi se da za dosta ovih pisama je jedna osoba radila instrumentale i ubacila je ljudima ovo da odrade. Tako mi izgleda. Jer ja znam kad ja radim svoje pisme, kad radiš s istim programima, istim šemama, ono imaš štance, ono bacaš ih. Pari mi se. nije ništa loše, jer Jer ona inače radi skroz drugu šemu, sad ne znam koja je šema ovdje. ja nikad ne smijemo biti si ti. Jako dobro zvuči. Glupo
se glup, igraj pametno, pravi se glup, igraj pametno, samo sebi, da nitko drugi. Dobar pjesmuljak, igraj pametno, pravi se lud. Pravi se glup. Maja Grgić. God damn it, ko je to? Prvi put čujem. O pobogu. Vidi umjetnog biljka. Koliko biljki umjetnog. Evo je, ona iz Batmana, Poison Ivy. She's back! She's back! Kill her! Jebaj. Ti gospu šume. You can find me in the summer breeze, in the forest, in the sea. Parita Borgovac svira klavir. Znači vidio sam Borgovca ko je gleda ove Star Trek, jel? Stari moj, Kuske i Borgovac svira klavir. Bolesno. Da, Borg napada. Sorry, nisam on džiru, ne mogu trošiti vrijeme na ovo. Majo, ne znam te i nastavit ću te ne znat. Krešo i kisele kiše. Krešo i kisele kiše. Da vidimo šta govori Krešo. 1, 2, 3. Kako se bubnjar smije kad svira na playback, to svaki bubnjar radi. Kolektivno kukanje, pričanje i plakanje, sve uvijek tako crno je, da ne može crnije, nikad ništa valja, nikad ništa valja. Energetski vlaki, crpite do kraja, nekad sami, nekad ne, niko mi to prilaze, ne laže i potonule, ali dalje plaća sve. Nikad ništa valja, nikad ništa valja. Ili nešto boli, ili pali para. Onda pitanje svih pitanja, kad je bilo bolje. Ne znam, meni pari opet da svi svira na playback. Svi su na fucking playbacku jebut. Čak i vokal mi pari na playback, pa već ako je band na playbacku, ne ti bude vokal na playbacku, ili ste imali probe prije nastupa gdje se sve snimilo dan prije i onda su vam puštali ovdje pisme. Ja ne znam kako je. Nadam se da će mi neko reći. Ili sad, takvi su kukali dan, parne pa tablice, nestašice kavice, redukcija struje, nemoj da te ko čuje. Nikad ništa valja, nikad ništa valja. Čak i kad je dobro, nikada ne valja. Evo, jedini do sad moj dio. Malo, ono, ima gruva, ono. Danas sunce jako prži, a jučer kiša ko iz kamla. Ali malo mi, ne znam, vokal, ne znam. Reći će, kurje oči, a prek sutra, u doktora zbog baka na poslu i uvijek teško. Možda je bio bolji da nije na playback. Tenzija, konstantno mala, a ja bih dao zbog blaga svijeta da prestane da bar jedan dan. Da. Ne možeš ti replicirati kad si ti uživo na nastupu i kad sviraš u praznoj dvorani. No, honey. Doesn't go that way. Jedna stvar je koristiti matrice live, druga stvar je koristiti sve na matrice. Na playback svirat. Dead Tour. Idemo na Dead Tour.
Krešo, vidimo se. Budi me u proljeće, Fuck sick, man. divan dan. Biži, evo, napadaj. Oni dolaze. Vrijeme je, lijeni smo, al moramo upaliti brodove i krenut prema zemlji. Dugo putovanje mrakom i ljubav se ugasi kao dan, dok mi smo Pokušavam se vratiti u mode. Na početku mi je bilo najbolje ovo slušat sve. Oni prvi par izvođača mi je bilo skroz dobro. Ček da se ja vratim. Boris Štok, brate. Po meni. Lik je turbo cool. Baš je macho man. tako svirali po svome, netko stisnuo je taster, taster, master, blaster, i sve je otišlo u zrak, uz vatromet i muziku. Svemir nije pustio mi zvuk, samo strah na tvome licu je. Ova šta je na ovim klavijaturama stvarno je u modu. Desno, rađamo se, rastemo, ljubimo, vibriramo. Dobro, malo mi je ono monotono. Let's keep on rolling. Ne mogu vjerovat da ovo radim. Ne mogu fucking vjerovat da ovo radim, boga mi. Ja ovdje radim demo bendove i našu pravu scenu za koju fucking niko ne čuje. Naše prave bendove i metalike i ove šumarike i svašta nešto. Detour. Dobri ste u nekom segmentu, ali ne znam. Nešto mi opet nešto ima. Mary Andraković. Let's see what we have here. Bye bye. Blondie. Bye bye, Blondie. You had my heart in a matter of seconds. You play me on and on like a record. We had like 10 million shots to recover. Baby, I'm done. Fly on you lover, baby. Ok, neću ovo slušati do kraja, ali svi ovi brate, pozdrav brate. Odite, slušajte tamo, pozdrav brate. To svi kažu. Kako se zove reper, zaboravio sam, nisam u tom repu toliko, ali super je napismo, pozdrav brate. Totalno nema veze s vezom. Ove fucking pisme trebate raditi na hrvatskom i trebate javiti ovim glupim radijima kad se ljudi voze na posao da imaju šta sluša. Ovo je sve dobra muzika za u radio. Šta radite ovakve pisme na engleskom? Jeste vi ovdje u Hrvatskoj ili šta, koji kurac? Nećete se vrtiti u nekoj drugoj državi. Vas će se pušta sa ovdje. Tako da uvatite se posla i ne pizdite puno. Ja bi ovo volio, ja bi slušao radio da je ovakva muzika na hrvatskom, ali da nije ono žalopjevka, da me ostavija, da me razjeba mi brak, ne znam nija šta, ono, ovaj krepa, ovaj se rodija. Znači neke teme životnije, ovako s ovim ritmovima i imamo nade. Di smo stali? Meri moja. Daj sti u Hrvate. Let 3. Mama šće. Da šće.
Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama kupila traktora. Mama Koji kurac? traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama ljubila morona. Traktor. Ljubila morona. Dašće. Ljubila morona. Trajna Nina Armagedonona. Brate, šta je ovo? Mama ljubila morona. Jedino što mi vredio je traktor. Kad kaže traktor. Iš č mi je ka, ajde, nema značenja pa zato je smišno. Mama ljubila morona. Mama ljubila morona. Trajna Nina Armagedonona. Onaj mali psihopat, mali podli psih. Šta reći na ovo? Ajmo mi dalje. Eni Jurišić. Šta kaže Eni? Zadnji pokušaj, djeluješ mi ozbiljan, prvi puta siguran, siguran u kraj. Kako tužno je da jedino, sada to je sigurno, da nije te vrijedna. Viš kako lipo na hrvatskom piva. Moja blizina i čežnja. Nemoj samo kreni da je neko ostavi, a neko. Da zaborave naći će duše način. Evo viš. Jer ima sintetike toliko u zvuku da... Kad je sumnja otrov zasvijele, Mislim pozitivno. Ova pisma mi se sviđa. Ovo je dobro. zaborave naći će duše način. Kad se želja otopi, kad uzalud se zaboli. Ja ne mogu požaliti, Ajmo dalje. a ako nije bila da ne ide, kad je sumnja otrov zasvijele, kreni dalje, kreni bez mene. Sve je dobro, ali ono... Opet smo pretužni nekako. Da zaborave da se ne, ali ako nije Treba naći balans između te emotivne intime i nečega što trebaš zračit. Definitivno, ali možda si na drugom mjestu. Eni Jurišić, nisam čuo za tebe. Ali evo, sad sam čuo za tebe, svaka čast, bravo. Ugodno me ona iznenadila i scenografija je s ovim bojama, sa tim svim baš je dobro napravljeno. Ali trebalo je malo razveseliti se, ono, brate. Ajme, samo da nije etno. Harmonija Dissonance.
Prvi put čujem, Nevera, lej, 100% neki, vidim odmah u naslovu da je neki ganga, ranga. Ne, brate. Sorry, ali rađe dobar pop nego fucking gange. Moja mislim, kažem, ja ne mogu ovo slušat. Ne. Mene, baš ne mogu. Ali dobro je, okej. Ja pokušavam sad prići preko svog, pokušavam biti objektivan. Dobro, ovo je neki etno, ne mogu ja to. Sorry. Ne. Vraćam se ja na početak i Let 3 je dobija po meni. Šta da kaže na ovo sve? Prvo misto, evo ovako iz prve ću ti reći. Evo, nemam kemijsku sad ovdje. U mom slučaju, brate, prvo misto, ide brat u štoku, prvi put čujem za njega, prvi put ga vidim, lik je super ovo napravio, baš mi je dobar bija. Drugo misto, di smo rekli, ide gospođici Eni Jurišić, bravo, svaka ti čast, samo malo veselja u tu pismu ili vjerojatno imaš veseliji pisama, ali super je to. Treće misto ide Barbari Munja zato što ima odličan tekst i koga zna skužit će ga. Mislim, nije težak za skužit i sviđa mi se onaj instrumental, joj je zanimljiv. Neuobičajan, nisam je vidio u tom ruhu nikad prvi put, ono inače s gitarom i sa silnim bendom to, brate, zvuči, ono, ka stroj, sad u zadnje vrijeme. Još davno kad je bila, nije toliko davno, ali kad je bila solo i imala matrice i radila je solo, to mi isto bilo super. Barbara, iako sam udrija protudar na tvoje neke pisme, nemam misli da je to loše. Ja se volim zezat. Protudar znači ovo što ću ja sad napraviti. Ali brata ću mora još jedno upali. Boris Štok, ko je to jevat? Nema, brat je odradio. To, brate. Kažu negdje piše sve. A znam da se masa ljudi neće to svidjeti. Ali meni je ja moram reći ovako objektivno. Ima nešto u pismi. Ima mi nešto u pismi. Ima mi, dobra mi je pisma. Bekovi su mi, dobro, neću sad pričati o bekovima, ali dobro je odradio ovo. Zavučem se pod kožu i budem tvoj grijeh. Ovo to je već korišteno negdje, ali mi se sviđa ta harmonija. Super, minimalistički, čovjek je odradio vrhunski. Predobro. Svaka čast. Bravo. Super.
A, ljudi moji, šta ćemo mi sad? Eni Jurišić, šta ćemo mi sad s vama? Ja na mom kanalu je fucking kaos. Na mom kanalu je metal i rock i demo bendovi i scena, ono, fucking. Da, ima jedan band na koji bi ja sad stavio za protudar na sve ovo. I to ću napraviti zato što sam se čuja sa tim ljudima i rade odličnu muziku. I taj band se zove One Possible Option, definitivno. Zašto oni nisu ovdje? Ako niste čuli za One Possible Option, sad ćete čuti za njih. Pisma se zove This is Broken, prije 4 mjeseca izdana. Ja njih nisam čuo. Oni su već neko vrijeme na sceni, ali jebi ga, ja sam to upalio tek nedavno. Tako da... Evo ti. Kad ja kažem savršeni balans između dvije energije, evo na ovo mislim. Taman daš svega pomalo i napraviš nešto super, kužiš. Vamo imamo jednu opciju gdje ti je LED 3 da nešto i vamo nam je gospodin Štok dao nešto ono baš wow, ono naš. I onda ona Eni nam je opet dala jeli malo ono čisto neke mistike i Barbara Munjas je isto tu nekako uspjela nešto izbalansirati. Evo ljudi, One Possible Option, tako da sinjate njih. Ja ću nastaviti dalje s protudarom na kompletnu doru. A ovo će biti samo za one koji gledaju do kraja ovo i koji su spremni na najgore. Ja vas upozoravam, ako imate djecu okolo, tu da ih maknete definitivno, jer ovo što ću sad pustiti neće biti zdravo za vas, neće biti zdravo za njih, neće biti zdravo za nikoga. I u ovom smjeru po meni ide cijeli metal i scena uvijek sve izađe iz metala, metal vodi sve, znači metal je kao lokomotiva koja vodi ove ostale vagone. I uvijek probija sve i tamo se drži, ono probija fucking Snowpiercer kao onaj film serija, šta li je već. Moram, ovo dosta ljudi nisam tija pokazati jer je prestrašno. Znači One Possible Option je naš band, ovo nije naš band, ovo je... Ima Porazium, neću Porazium sastavljati.
Ja sam vas upozorio. Ne mogu vjerovat da ovo radim. Evo ti, absent in the body. The half rising man. Evo ti. Ovo je moj odgovor na Dor. I Let 3, evo, neka ako oni gledaju ovo, braćo. Ušte se zajebava s muzikom. Ajde do kraja, ono. Ako gledate ovo na mobitelu po noći, nemojte to raditi, nije zdravo. Šta da kažem na Doru? Eto ti, to je to. Ima puno boljih demo bendova, alternativna cijela scena, imaš bend ono na svakom koraku, imaš cijeli rap, imaš toliko dobrih stvari. Sve što se gura je smeće i trap i oni, trap može proći ako nema onih autotuna. Ako ima autotuna u meni u pismi, brate mili, nemoj mi to prodavat, ono, mislim, ono, i sam retaj, ono, razumiješ me? Ako se misliš zajebava s muzikom, zajebavaj se do kraja, to ti je to. Zamisli da sad ovo neki ljudi koji slušaju pop pogledaju ovo, bilo bi bolesno u glavu. Totalno ubijanje. Nemojte gledat. Totalna bolest. Koji gru, Zamisli ovo na Dori. Zamisli ovo na Dori, brate. Zamisli ovo na... bolest. Eto vam, ljudi moji. Ja vas pozdravljam. Sad ima jedan ogroman video koji će trajat... Gdje je? Uru vremena. Uru vremena. Ne mogu vjerovat da sam ovo napravio. Eto, ćemo točno čekati uru, evo 59. Sek 20, možemo odbrojavati 20, 19, evo, 59 minuti, 20, 7, 8, 9,